Bisana dia so on toma wo ba na otoma no ti wo se no na me de be ma etwa ne mpoa. Okay, ana ushia be ma na o kan say okoba ya woni na ehia mu nyina nti data ma ushia be ma ni na uni be ma David edinado do say se mami bisa so ushia no okoba na edinado do say na mu nya nhia me find say be 2 years time no buy no 2022 no buy good white mbese bisa na o de ni chire obi ni family bi Mary ya no o de ni chire obi o family bi obi a witness to yes yi nyina ba chai ni oba ye no oba biem no oba ye no e de ni chire mabusu afo mi oba ye na amenyem ye no oba be chire me maame to be chire mo mu na me papa ni ho ti me maame no be chire no oni ni nua ba ko efre ne tieku no be chire maame no nampacho wa wo to do say me pacho me ben ubani na wo ye incubator David so ka kire so wo ne mum wo man ana wo so te ase ese wo be wo ama no ana mbisa wo so wo ye incubator David ono anka ntem se me wo man keke wo se me wo a obeba beto akra ni di no aye me ho ade afla sa na o ka kire me ni bi a waware na obesa be ye wo ho ade afra Mary onyi ndi se na ohunu no wo de ho hyehye no David because ebe dey so bi o wo yere na wa be hu na wo se wo mame na wo so se Matias ye me wo ama eno kwa no kan anka menye ka se wo man bo se me wo anya me ya se wo ba ye so o kasa ni mama me kakra yenua bai said o ka Mary ofikwamo na wodwane edi na asam abade toaye abedan ye se ye hwene ye moa no na asam na emu ohun yie ne nkomodie mu no said o si kire no oni abrante bi afa yefunu enso omo twempena kakra ma bre kakra mu no be ma ne tu kwan kwa amanane no bai ono tu kwan no ba no hu se wafa yefunu na obedi adanse se eye be ma ne dia ense be ma ne bagitum e ma abofre ye wo no ma abrante su ba timi be ye na sede se wo so to abofre din e mo ma ho ade yode amaso na se Mary wonsam kaye mu no sede e kono wadaroma wo ma yete ase wo kasa ye mu se die na bi akoso dada ama mo hu se abofra na nya abrante ne ba na se den na wo pese ba wa ba ha wo pese ye because it says wo hu se nya ne ba de a den na wo de abedan ye na pese ye insurafo ye hwene ye boa wo sa kwan ne so me njidie ne na okoye ye ne ntu me pa wo cho wo kono na wo nka ho ana na me ka ho wo ka ho abofla na ya fa wo sample ya fa be ma ne sample na so still wo njindi ho no ye me na kakra che nti a me ni se ni nua ampofo no se ya frɛ girl no wo se ye mmela ene ye koye no so kotena girl ne nchen ene girl ni dinkumenti komo na ya frɛ girl be wadaroma girl no wo die ne office wo no na je say DNA no ense uhuni se ense da nya baby papa bi asa na me na wo o ne girl no aye kanana girl na aye kanana no mo ne girl no o mo atwa ba evangelist bramu kakra na sama okay die me mbisa ne se DNA no ye twe wo moja ya ntwe moja ya twe akola no ye de yi ne pepa ye no ntasu ye wo de ana ye akola ne de enti ugina chenchene se omo ekululu bi abam enti Nhyira FM ne Adom TV ye bi ma mommoa me na hunu se na free so ye se DNA no na akola na nye ne ba no oni ni ntam no ne akola na hwe na te se me frɛ no no so mfrɛ me no won hya akola no Abusuafo Nhyira FM anase Nhyira TV so na be hwe yenya ba Mary ofikwamo odena asem adwane abeto ye e wodam ha na ene opese ye boa no na sansem a menteme ho ase enya me ba ye wo ba ne nsem bebre no ye hwe ne ye boa no kwan bi so waso akoye DNA na DNA no ono de osusu se kana na bi abamu na yeso ye hwe kwan a aha de wogie di eno nti na odena asem abedan ye yeso ye betimi ahwe ne abo na Mary mesrew bebre se no kura bi wo ha wo so ma ye hu a dan na di ma ye hunu ansana akoye buachi bidi no kura bi wo ho a wo se ye hu a potia bomodin a na ma ye hu ansana akoye buachi bidi no kura wo ha na se me mfa na chi no kura wo ha na se wo fa be ma na chi
The fees atom no buy me. Panic. Evangelist, someone no kakra. Someone mano. Someone me pese me bisa na say. O you so word be say. Ene ye ma na pie. Yeah. Enti osu pie kwatena sport we. Plus 2. Ota ko pa. There be. Na adenti that day no dey na kan wa ko. So unso wo ha what a pie ko hwe kurum kakra na mam ko. Ana ko kwatena ho. Pie ko hwe kurum. Ana uhu no plus 2 ho. No ka kire o say na ni je ho. Ana also te ase ma no. One man just by phone so the didn't come on and interest in the buy. When you say moya ma ana we part of a man bia mo te bogan kan na mo ho premo me bia because you ofia brochiraba yes owo yere ohu bibi ono ice one say ofia brochiraba ice one ho say me ne ayi anglo gold mind na anglo gold mind yeah so asoma me papa anglo gold mind no so that am ka kire o our left side say me ha otin se be man fia brochiraba na be ma anka oba bia o gbo obra o ti ukrum be ma fia brochiraba wa approach you say opel wo se matias ye wo se me wo yere wo mame oh yeah sorry girl which me acceptance yeah agitum say matias ye ene me na ma menyem ana na bisa wo se wo ye incubator enti die ne pushi wa e ma utu sa na mo no kire ye atiefo tie ye pa so na bi afko go bi ehwe wanga se wo mame ba ka che so wo yere wo se me wo yere e wa abrecho ye broni but ono wa wo ba ko so on bimtu de wo mame wa ha me ba ba ye wo anyame ya do na wo fa ye furu na wo a me ba ba ye wo ho ade oba bedintu Lady Gold ma misa no ne ho abo no ho abo ho so ana me ho mo me ho so da na ade ntie na obi o wo yere e ka che se me wo yere wo mame o se se mate na me yere ye broni that time no Lady Gold that time no me hu se abaya we no wo boy okay na no kura no kan kire also for yeah Mary wa adwen wa ha me pa choti me pa said what to be do was some adwane abeto aye de yeso so ye wa ha se ye beboa kwan bia so ye pusu ahoma na sanka ye benya ukunu no na ye ne na kasa nanso ye nya no sanse wa mo no ne ya na network ni mu aye bibi kakra na mom ye gusu a ye hwe se ye nsabeka no na mom se kwan bia wo se ye fa so a ye boa wo no na ye hwe se ye betimi aye DNA foforo no ye de ni blueprint for aye adwuma che papa ne ye je omudi se omo bibi bia so wa ma no ne kura de enye den kura sanse ehwa na ye bekwa koye no enu ti Mary kawakuma to yem na ye so kwan bi e befa so ye heta be pray enu onyamfo be ma obi a mehwa brante fefefe bra Facebook na behwe Mary dan oba no na ohwe tikwa animu bibia deda na kwan mu wa shoto so kama abrante na te sei ye nhwe se ne dachi be ye basa kwan bia so ubehu papa wate right okay ya gusua di atwetwe enkomo ya gusu twetwe enkomo enti no Mary also for last bi a obi ma Mary say me nyanka bibi nkire no because me say me am besan kasa na emu de me ka kire no say good white aba mami we ninsema woka nyina menye ntum otwantro ninsema woka nyina Mary nsema woka nyina no won say da engine ntum papa esanse wo hunu say atro bi a dey abemu okay ye besa ba Mary hobio ne mmomma ye nkodi dwa kakrai ye kodi dia na ye ba almost toothpaste sa aposin me de my friend aposin ye wono original lemonade charcoal eno ye de lemon eni ye nkase ye bidie yi eni akakaduro kakra ne ye de afra we ye ma omo sebe ye di nnuane wo haban so ye no coffee ye ta no coffee no na wo di twusi a we be fi se wita ama bibi biara akokama de amawo eni ye wo omezi charcoal peppermint we eno so ye bidie kroji eni mint kakra ye de agu wuti din ne kra ekire eno so ye ma omo sebe enka
ɛwɔ ɔmanumu nka wɔ wanum a ɛnɛ wokasa obi ho a na ɔtwetwe ne ti kɔ akyi ɛyɛ ade a ɛfɛre paa ɛno nti sɛ wonya saa apɔs yi mmienu bi a ɛnɛ ɛbu sɛ ta efie ɛno ara na mene abusua yɛ nyinaa yɛ yusuo ɛnti wo so pɛ bi na ɔne abusua no ɛnyusu saa ɛma yɛn baabi biara ɛbusu sɛ ta baabi biara a wohwehwɛ sɛ wobɛnya ayi na wopɛ ne dodoɔ atu a wopɛ no dodoɔ atu a Kumasi ha ɛwɔ Adai Cadillacs building no mu opposite Solid FM anaasɛ inside Kejetia Dubai baabi biara wofrɛ yɛ ɔmo number yi a wobɛnya ɔmo 0244 710 306 0244 710 306 anaasɛ 0243 814 661 baby biara wobɛfrɛ mo ebu secha onia kopa bi na wo so fa twitwi wo se sa yo ahomeka hit patch no wobebu sa say dey ahomeka hit patch eye plaster bi a enuro ayemu se ma na eno no se wo sisi maya se bi na siatika yinti ye kotodwa ne adwonku yentimi nante unante kakra bonsan kakra kra wutimi fro even to the first floor wadawo ma pebi na fatare baby biara wo pen no de ha dwea ne se emfa nkotare omuma so de waka che se wo de tare a esan se eduro no hit no edi na wo te no hit no ano ya hye papa wo de tare omuma so wan hwe ya wani nyinara ebetime apro ensuo eno nti ano nko ape ena ha dwen ba baby biara aka biara wo betime de tare na sa nyoma wanya so hwehwe na kira kwan a Accra Origin Chemist Art Farmer DM Sphere Sub Health sa uko enkranmema honum na yabobo so ama obakuma so a Danny Farmer Alpha Dio Panacea Pharmacy Koforia Gaxin Pharmacy Eastern Chemist Tamale so obenya bi o Malarigo Pharmacy Takrade Ebuakwa Pharmacy ena Knock Chemist owenyina ebusu se cha nti ene wabobo ba bi nkrobata obenya bi nyina ene yabobo de ama no na ye number no enso obefa ede ato kotokomo na wo so se wo hwehwe achi akwan ya wa hwehwe omo 0599 802297 me patcho me boss biam 0599 802297 anaso say 0248 509 003 ebiam so aye 0546 444-192 way ahomeka hit patch or say feel hit no ankasa feel hit no yo na me ba Bongas Travel and Tour almost so I catch you or biara say wo papanya ade to kan akọ amanonin kronkro ya mebebu bodi USA UK Canada China Japan Germany France Italy Turkey and also European countries biara wo pese wo koye professional ya na pe degree in nursing sa akwanya abama slot da ho no mo hwe nipa 30 enti tutumeke na wankoye sabi wankodi kan ho pa ententem so na hwehwe o machi akwan what the 40 years and above akwanya we ayema o pa baby a asa adwumakwa wo behu o mo achi kwan o say Ecocent Road Aija near Victory Baptist Tech Junction ho na wo behu o machi akwan mame mbobo o mo number no so ma na wo so timi afra so bi okay 05310 85235 05310 852335 right okay tap send say anokwa say abusuya ubibi wa bochire na pese na economy asia ye basa bisi basa ye hu ye ho anu sensu otuto say wia na ebo obi ntimi hu enipa botoma ye dry pa enu nti say daddy ana mami wa bochire UK Canada America baby biara Australia tap send say men kan cho say enu ani say obetwe app no tap send otwe app na baby ewu amawo eye easy
and affordable. Baby Biara. Now also make catch or say use to Nhyira code no I Nhyira FM code no na no the ya. Oh ubenya bonuses be to say £10 and £5 for first transaction be a obeye biano. I tap send say eye papa no enoti me pacho ene ye wi a ye bedi nkomo ye beko Ome me pacho ye beko ome na ye akodi enkomo na ye betwa ye ho sisi a taw ye ba sisi a bi a wo tie anase wo hwe ye no aha eye ome herbal clinic aya so ye no ewo kumase ye wo ebuakwa sepase akra anso so ye wo awudome runabout nti me pa ocho se wutie na se wo animu ha wo nko ade a enne wate ye nkan Nyankopɔn asia ba behwew fa ye number no frɛ ne bra na Awurade mfa so mmoa wo na empempi no da bia metena fidie so a mechechire mu se eni no se ebedumu a ana ebefra eni kan fra prekope ye wo ensenchani bi wo ho a ebeda di ewo nipadua no emu ene che se eni ni ebefra obi wo hu ade se bo obi hu ade se ngusie obi wo ho ensuo ta nani eso obi wo ho nani ni baako hunu baako ehunu de ehunu no so tena ho a de aseye no a ehunu no ebeba beka de ehunu no ama no so adum ntime pacho so wutie me na se doctor kan kire o se glaucoma aba wani so obi kura nso so wo doctor kan kire no se entin wa efiri na adwene mu eba nani no eso no entin ni bi ho aka anase entin no kura no emu atete mesero fa ye number no fe ne bra na Awurade Nyankopɔn emfa ye nso emoa wo na afi nso so oba adwa obi ho a nani no enye ne ya ndutu no enkeka no enwo no eni ni so a ehu ade Misro, Fanamba no ne friend bra, na ye ma woduru. Se doctor can't show say when ya glaucoma, and what crown was I can't show say glaucoma no nya de say ebeye ye if it say in tinimu atetea. Me say, Yana no mo ewon ha benura e friend 20 near. In tini bi mu atea. Etimi ekeke si ani ema intini to ato. Enti wote fie o twen de agede be. Fa number no friend bra na Awurade mfe so emoa. Number no kumasi any Accra de no na medical bo no with the medical bo any kumasi Accra any amanone fo no 0550 57 00 75 0550 57 00 75 me pa cho other regions na aka no mo so de no na e screen no eso no eno akire no ebia wutie me kompo goita ebo minimum anasa hernia how ana fibroid how me pa chopa sa goita hernia na fibroid no sa how ni nyina no aye ade baako eduro baako na medesa enu nti na maka ni nyina abom nti se wo goita anasa fibroid ana hernia abeto se bi me se me ka wa yanse a fa me number no frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa wo enu no ba bibia wo ewo Ghana ha sei so opese emfa aduro ni bi mrewo a obajo aye de beba ba bibia wo na afa amano ne nso so no country bia wo no uhia se emfa no ni bi mrewo a ye de aduro no bi ebebrel na enigi sem ne se so wo Ghana ha nko ade a me de aduro no kura ebrewo a me mpre me ho nyi sika no ansa me de aduro ni bro na so nsa ka aduro ni via ansa no asende me sika e de abreme na emu mesrem amanonefo ne de ubedi kan asende sika no aba ansa na masende aduro no e de abrel me pa chopa munti ni amanonefo ne de obedi kan asende usika no e de aba ansa na me ma sende aduru no e de abrel enu nti se wani tutu wani kekaw wani wowo hu ade se bo hu ade se nwusie ensuo ta wani so wani no baako hunu baako ehunu obi kura wo ho aso obi firi ekire e ba obi hunu so obi na e ba na wo satade kokko anase tuntum na so se nipa no amen no a ohunu se kofi anase eyafia mesro fa me number no frɛ ne bra na Awurade Nyankopɔn emfa ye nso emoa enu akire no ebia wutie mo de no eye stroke no obi wo ho a edina to fom timu a woje ne ho a enye obi kura nso ho a stroke no amasa bi mesreme kana no achia obi kura wo ho a kire se wada ho a wontimi nsori a opese bi okoja na kura no a yabo ne diaper me pa wo chew
Family number no friend bra na Awurade Nyankopɔn emfa me so emoa o eni isem ne se me ha no ye ma woduru no ne de mpaebɔ nso taa wachi wo haw ni bi wo hɔ a eye esefata aduru a de aduru be ma o esefata se de mpaebɔ taa wachi ansa ne de aduru ka ho so a eye saa na ye be ye no e de ama wo afei no stroke no obi wo hɔ a ye wo yare bi wo hɔ a ebo na so wan hwe a stroke no so e de ho e beji mu yade bi te se wonya diabetes anase pressure any diabetes eba enipa oso a edin eno krampo no ede eniade glaucoma eba esa di stroke eba na se edi stroke ubrewa ubo so otia fom a na fom na yedofo se de wati afufuo anase mattress eso no ana obi kura nso obo se ne na ho no na ne na ho hyehye nti se yede ointment ano o hye anase nso hye anase ne nan eben eja ho ne eja no ebo ne na ho no eye stroke no na ebo nkan se wo befa wadamfo anase wade wo beye nua na wade wato dem na de bia wona wo hyedem ho entintwentwen wona ase bo modena fa me number no frɛ ne bra na yemma woduo pampa bonta wachi na Awurade Nyankopɔn emfa me so emoa enu nti obi kura nso ho a oni pressure ni diabetes nenso so de bia ne nan ne nsa ye ne titiriti afei nso so no de bia wuti afom a efom ye ne dofo anase ne na ho ehyehye no mesero na ho hyehye ene wuti afom afom dofo ne de eye stroke ene pese forward amfo enu nti se wo sa ha wi bia entwentwen so ne bra ye ma woduro ne ye mfa pa bonta wachi ne Awurade mfa ye nso emoa wo me number no eye 0550 570075 0550 570075 me pacho Accra ye wo awudome runabout Kumasi nso so ye wo ebuakwa sepase no beti wo sepase gawo me pacho Accra ne ye masa oba mesro ubebuki ansa na waba ubefrɛ number na yabom na ye buki ansa na wetima ba me pamcho pa mo amoba ye muki mu ayesan ema mo kofie no mo mfe afom so nkyɛn debia metena so ameka sɛ Accra no ye masa oba frɛ so buki ansa anya sɛ oba o ka na de ba ye no ye besa ha mo watu di abante mesro frɛ ye muki frɛ number pepe number no ye 0550 570075 0550 570075 ebia utie me u prostate ho aka prostate obi o hwa ne prostate no just ho aka nti odwonso a sisi e na dwonso san den odwonso e ni na dwonso san den me pa cho fa me number no frɛ ne bra ne ye ma oduro na Awurade Nyankopɔn emfa ye nso emoa obi ko hwa doctor so wanya prostate cancer ana prostate enlargement u prostate ne de ne nyina wo ha bia wo hu bia no ba Awurade Nyankopɔn ebefa so aboa na afei so no utie me upe ba de ato na so ye de ebe sero osuma nkora eba akora obi ba na enipa na ne buofu esanse wini eba ni bi mesero enne Awurade Nyankopɔn de me aba abedomo me paucho pa bo modena fa number no ne bra bo modena fa number ne bra eba ni mpo de oba adwa so obi ba behu ha eno me nipa me ensa enipa me ensa wo mbeba aba behu no me de adu no be che won eba ne de no eni amumre o emeni me woni pa ba ko ho woni pa ba ko makoma so ena oba bra ye nhwe ena ye nhwe wono na eni gisam ne se eni gisam ne se nyame beye enu anu ade ebi o ha nyame gis o fa me so enti de atian se oba do ye de adu ne mano a na so wonyinsen wi a ye ba betena fidi so aka so wanti me wuni pa so wa wanti me ne beye wanti me ma fidi so me ka de a ene ne hu kwata se ye de be mano because ye pese atiefo no hu ne de nyame na me so ye de be enti oba do de Kenya ba ko de a ene hu hia kwa se me hwe de aka no de mo ne timi ba kura keka ma big mama obi nso mpe wono so tata man what you say enti bam no oba do de Kenya ba ko ha de amo amaka no de o ba na tese wa boa ho na eba pepepe de na nka me de che ne de anya bi wo ha sei enti enu ano enti me number no e 0550 570075 0550 570075
775 ɛna maka ɛba ne deɛ no sɛ wa wo ba akora no nso ntimi nante obi wɔ hɔ a wo ba no akora no ntimi nante akora na kadam obi kura wɔ hɔ a akora no wɔfifiri sen so nante me paucho so how no bi e wo fie dia de me kan wunim ebi kura ho akora ne yaka kora se e nsuo ba e de enyi nsuo ba bo mo ne kasa ho aye dene obi okra na gini mo aye mmere what you say obado ya kan say say ya man be kan we say no mommy a o te ya say no ne ba na no kan ho asem for na gini mo aye mmere no na ma ne duro Oh, doctor, nyame sraw. Na die be wo no. Yes, die be ni die be ni me die duro ni man no a. Na wa lose odo no bosome ba ko achi no. Ye be ba fidie zo so abeka de aye de be. Die nyame nam me so asi. Aha. Eduro de ma asoma doctor ka wase. What? Ya de ma na se ye be so obeka na se wa meka de anu so ye nim de be yo. What you say? Enu tie de duro ni ma wa bosome achi no. Se nyame nam so amma ne nisu ayere krakra no ekwa ye beba beka enkwa yin so aye beba beka ya ade nyame na me so aye edam aduro nyina wo awurade nyame na dwene mu kam awurade nyame de ya na tie ne se doctor obey what you say de ya na tie ne se wo ha no so ka se wo keka ebe do so dodo entime number no 0550 570075 0550 amanone fo no ofra en de obedi ka send usika no ansa na de adu na bro wa amanone ho na enso wo Ghana he ya de a ye bedi kan de adu no abro nsa kan adu ni wie a ansa na ya je usika nyankopon enka obi bia ho na sanya doctor de nam abusuya ye twa hotel ko ji enkomo wo doctor Ohemaa akache Ohemaa herbal clinic ya san babie ma me fa wo ntwa mutia wa ne enkoje enkrato kakra ne ensamra osubiemu yo flora tissues no ena me ne wo ka ho asem tissue papa abagwa so ene ma me fo obi biara wo ye raba nko ade a pebi tissue no hanki no ye nyusu biem sanse wo yusu a eno se ba se wo sneeze ni ade a e wo sanka wo to twene but hanki no are dada to twene ne pe tissue no bi na fa bobo wonim eye papa ye wo tissue ni wo tissue enya de wo de bobo wonim a na e propri ni bi da bi we de papa na fe me comfort diaper no so e de ma awofo babies no so betimi ada na ho na ma me betimi aye wo still no ana wo kwan papa bi amada de aba wa ma wa modi a ene na pe diaper ni bi ekoto flora diaper no eno na bofra no da so a wotimi da na ho kama e de ma na se wo pedudu atu a Fred Delta paper mail e was 0243 033033 me patcho me se sisubiem o pedudu atu a 0243 033033 akosia why a crowd or hosa my crowd why a crowd ye tell hutia na ye ndi dwa kakra na ye be saba subiem e da was wada ma me da was so ama me akonya no ebusua ye di dwa enu ti asante achim rural. Hello, welcome to Bonvas Tours. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rental, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bonvas Tours, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bonvas Tours, the joy of tourism. Hello, welcome
Welcome to Bonvas Tours. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion Ready and for tours. an adventure? With Bonvas Tours, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bonvas Tours, the joy of tourism. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama friend. You know what you say? Masonya yeshino nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And I me wo fa send miska. Dinka wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba yenso ami ko yi a ehon sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Ah! Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download tap send or send this camera wire. A better to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby obia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download app na two phones so. In the process, maybe I'll say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5 and you are more Europe. So America na Canada, yeah chow $10 for free. Oh send this cancel, yento we. Tap send it dear. No fee. Hey, neje se u kayo. Tap send. Pop no.
Kodija siawabia na yasaba studio A yasaya ko studio B yaba studio A ai we dia mene abedwafo no aye krado we dia bedwani ba ko nti ai na mene obedwani ba ko pe na edi juma no ai said sene fata na bibia nti wo susu awo Facebook no YouTube fo no mo susu mo beti mo de madwenche no aba ebo ayi ne so na agya ye ne mo nyina adwendwen ho abobo mu so me ma wakwa ba biem me wakwa ba biem na ene nkomo no emu ohu kakra ye nya ba Mary wo hwe ne nkomo mu a onu ana kai wo se ye memma ya yaba ne 90 madi sebe ene mane ene namo eno ti ye nhwemu na ye nhwede ekọ na ye betimi aka bibia che ye Lady White Gold. Lady Gold. What? Lady White Gold. Na they also said no. Inyina ya yanko ya abaya ni GPS no. Ate. So yeah, say na meka brofu bi amonti ase me kire omu. Cheme mu. Yawo ayi eschatology. Okay. And your hematology. You be hematology. Really? Now, what's your to I said, church and more. On the word and said, yes, sound. Sir, into a beer, not dinner, ahead than your correct. Your friend GPS, which near chematology. Obi a chematology piano.
Again, no, you're funny GPS. Right. Once a GPS in the fan, oh, Cobabiana, oh, hair, or phone. So, side GPS in the Doutima, a do a bobra. There will be a cry, Yakojin cry, and Boom TV for Yakojin cry, talk a cry, Yaba, and Yanni Abajo for Yabe Pepe, Muna, Yabob, and someone a summer Puma Sibre near the year after year, and until Sawa, Washia, Biomodia, any enemy evangelist, evangelist, the man who never lost in town, the graft for Pabi, I open it, until Augustua Wakasan, the part of so your chematology, Obia was your chematology piano. You are dear, Momo friend are doing okay. Chematology friend GPS. Say Obidiano a Tira, or no, I didn't know Obia to you soon. Sape Pepe. Into Obia GPS as say Natiran. Get me the Cicada Adano. Sir. But Obia GPS here, Jumano, our vision. Go away in the GPS Ira. Atia Saya. Ayira. Right. And only GPS. And put me the Sika area. Put me the. No, sir. No, when a child can be on the GPS. Ayira Sadia. Oh, what can you pound? What can you pound? But you see a chematology as anybody when you know. No, I'm part. Let me. Ketology, only our school, or can you see? And you are a subject, baby. No, chematology, a subject. We need pa, or let me be able to move Pabaya away. And you can make a say, GPS. Or no, Sano, what you need or personality crowd. Right. Nanka, GPS in your eye. Nti so for ye kon asem no asem me say bema se wo mame bema se wo me pesa wo mame. That's right. Ya woni pa bebre bi ya mema ne ma the GPS yira no sa na oba na wo no ntimi wo na boga fo ne nipa bia but Ghana for ma munti boga fo ne cheboche ho a omo se Ghana ma no efo and it is true. Yeah. Na men kan kirawo and now to me say nya no kure e bia wo na wonte sa right because se oba boga timi fi abrechire ba e ka kirawo say me wo yere na mo mepeba right nti na bisa wo say woyɛ ayi incubator woyɛ incubator wo ma ɛkyɛ incubator ya danda mo fra sabi o mo yɛ premature do wo fu yɛ incubator na wa wo akyɛ aba danda and a lady a gorgeous lady and ya no ho fe papa woyɛ na ntu okuta de no back azole ne front azole basa me kan to say boot ni yɛ adwuma headlight ni yɛ adwuma and the tia no so fe oh, now what to me ma obi GPS nyira ya boga to me de ne boga ene ni sika ewiaw ama wo se wo mame me yiri ebroni obi obefi abochi ababa bi obeya oladi onka no kre na no kre no ka kire wo asem o ka kire onya nya no kre o se me yiri ebroni ne yiri ebroni na mo wo se amo baga na amo se amo kire wo ha enti obi aba opesika o de kore ma so for your brain nti ma no titi birthdays in film ye be sa babiem na ya betoa ye nkomo ne so okay me pacho ene na ye bejamu wa ha na brebe ma ye kwan na ye demo asi wo Adum TV no so se bono me nsa na wante ye ka biem ewo enframama na ye ne ye sign off ye nim se ebra so se senior ye maame mesiesie du atwa ye oba hema betena so na ono so ne na bedwafo abobo mu no eya disua enti eya na enyi wa fidie ne free ho enami amidi dwumadie hu chia me di ani lady gold white ye damase yakra obibia someone tie kabiem ye de ye da so ha ye mpon right also gold white mame intentional me words no anya sa anu se osua mematology e fe intentional ne te se o conclude okay say anya no cross Ghana for my for tiemi yo anu anaba akote ya di 50 cedis nyimo no tiemi yo me yeah 50 common cities 50 common fucking cities my bampani our 40 years obet me the 50 cities anyemo katam se Ghana for ma anyefo yes tie me kan se obi be ka se binom tie ya ka ayi dodo ka bia
Oh, ana usua semotology a dodo akabia no obeka to say inclusive dodo akabia Ghana for ba to meet na bonten ene me famiko ene me nkoda na ma misika oyefo Ghana be ma be na gina bonten say be fame ene me nkoda ebe si ye de mama ne mato a emma fo na we dey what dey say oba ne kakra yenko be ma no so yenko no wo ye be ma say no si dey say ma dey yenko ma no so be ma no me dey say be ma na yeyi aka bibi kire ne say na mo dey make say ya wa ye no fa bi entwa ye dey make am say e ma ntia say emma kuta scatology and also your word awusia semotology we mo friend I mo friend I so kuta plan da bi scatomology no na just a memo kuta plan ba ma bi obeso la dia na wa the statement no the angobia no statement no angobia uso demotology your friend angobia your friend statement okay oh yeah o say me ya lie what is the meaning of lie what you want exactly what you mean yeah this exactly and one was say oba bi antia say emma yeah no yeah phone ai me so be manya oh tie me no so wa mama conclude a obi ba say conclude emma ya ba oh don't push me to the wall tie emma dey no say yeah ba ya fire adwene ya susu ya kabom ya pesika ya ne tumi pesika di school fees ya pesika de we ma ya pesika de kwa Ohemaa no so ya biti ah ya ba be duduma ya be yonyo ya ma ya phone no ya ba be yonyo nti e your body asede se obama ni da ho dama obaba se me no obaba bra no o na enyansanfo ana de okofo you na so woman what for come on the woman so I biti yemfa phone ni bi na ye hwe aginchira efri nuanem ne adofo so eba hello Hello, me ma yeah ni ya be ma wo dunu be bia o kasa fri wada ma oh me ofa kwatani ma so mo asante mampon ku fi ase no ta coach okay oh me mame ma ni wa bedwafo nya mo ni adwuma sofo so mame ntia ne pa me mame mo ni tew e chapo go fi Nigeria eni tim na tetre dendende oh me se dia na papa sofo ka no wo yi oba mo woni na ho se bi be ma wo so oba ba be so pa yo kan se me ba be your life that is when you go the man you wo hu dia wo mu se bi o yi oba nti wo yi oba no mo woni ada wo mu se ana mo tu ni tui se be bua me ana emua me ana no wa tu won firi ho be bia na mo ha obrafo be bia na mo ba be ma me ni be ma yesi be me mfi me ni be ma yesi be me mfi me wo ba e mo ko pepe mara mo ba obra duma die so abaka je se be ko so be mare wo me kan now how to dia na mo ba ntie ma no mo ni na ho papa me da so wo me hello oh good afternoon me pa cho udi ni be bia o kasafi hello me pa cho udi ni be bia o kasafi wa cho me so mo boafi e femiterial yeah, man, come here. Let go the mission. No, also for perpetual more so from Pejan and San Wajidi too. Yes, Pejan and Jew too, sir. Mo. Yo, penny man, and come here. Perpetual, a man be a woman, a young man, your form too much. Let you be who knows what I say, woman, and your woman, and your woman. Yeah, Jennifer, you so. So nipa no won wa ka chos o wayere no nipa na ka chos o wayere no bisansa de unu yire jaya na nipa na mo ka chos ni yire ja wo ma me ampa so na wo ti se no da do ban 50 cedis to no so the person no mo omo ye mo form ye form ye kwa ye omo la ya ti omo mi embro omo se scan omo penti so 20 cedis 50 cedis a e dem bi be bom the damase mo ye na ma se na se ma no that's it hello yeah very good afternoon me pa cho udi ni baby okasafi bale bu akwasini product sanfo adua yeah in fact oba mere romo ni ana how say sense
Then my back address a woman. Now one's walk a woman. Then man, nowadays, no more from watching you. And see, next time, woman in the hour. Only I mean, my dance. Papa, hello. Hello, Mame. Yes, I'm Abdul Gamani. Go be money so for maximum. Okay, me pacho wajin chen say. Yo, Mame, I sent a car, let's say, in your man say, you say, almost far and memana, and perhaps you know, so now almost have been about to celebrate and send back a partner. You do celebrate your cat and their boom. Can we say, only for my extra friendly? No, what my cat say, and the former extra minister, Namja Shanka, and Mame, a person and tell you. Mama, man, someone needs to know him ready. Papa, where your WhatsApp line? I want your phone number, person of Freya. WhatsApp line here 0549 801751. Mama Diana Frey. Yencha Esu. Hello. 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 Good afternoon. Udini baby, I can say for Wadama. Me pacho udi bi mani baby o kasa fi wadama. Oh, and the lines in them are busy. Hello. From right, I'm rough for me. Now I'm picking call away. So hello. Hello, me pacho udi ni baby o kasa free. Okay, me pacho wajin chen say. Na me ya ba no me me ya na we no obi bia ya oya ba ka bia no fa no fo. Obi o fa bu je ba woni scan je na wa ha o. O sha be pe na won to fa bu je pa pa na tin record. So sha me de me so se o e fika do ko dia kire na be we say. Ya men kamo. Sisi kano kodi e champa yenwa ba no wa mama ye less. Right, hello. Hello. Pacho udini baby au kasa free. So Mike in the background. Me pacho wa something. Na me can say. Baby ba near the fort mama, Man could you never do row mu hu. Se me manu o mumra medo. Omone na omo ho na omo be ma okọ kwụsị ne be nti wakọ kwụsị ne pa so unu so wo abuchiri wa ware bu ni be ma eba wo abuchiri a o peba wo Ghana nti wo ba ye no wo na ono so aba ho na wa hun no wase ne be nti se ba hu na wu susu se bibi wu nti ase afamera kwa so na munyina makoma ntom yem na munya die so wu susu se wu nyine ne ya na se ekulu bi sa na ntiasie nim timi de ba wa ba ho no yem wa na ya be fa so a die ni no mbe ye ne be ya su die se ne be yo afra bi hu no be papa enya be ma ye be da papa. Hello Bajo. Me pacho we Lady Gold right. Wada. Bajo mo ho. Yeah, me do so bro. Bro ka me do ya be. Yo, Adaroma, manen ko mai. Mami change the phone ni. Ibo no so Ghana o po ano. Mami chano. Na e pa cho na mu to mo fo. Yo na se me kwa yo baby. E pese me ka e dem kwa yi. Olu me se boy so mu free and crime be da say yer we kitu. O mu su yes mi say yi. Bi ka mi ti do mu ka. O go ko awu ni baby awo. Awa be yi okum. Otuma ayelu so wo koda. O ti afi. E manu o mu pe juma yen. Ni na wo mo tire. Go ba o go school. E na mara o mu to ebi ni so was mulunge go so o tamelo anopa. O ka be fine. O to wi o wa ni fa so nya ko tun e be aka ase na 50. Na o to no me ma so. Oh, it's got a woman o mo ha. Is na e ba yo mo sa. Mu do mo fo. Na obi o wa bi se. Obi o papa, papa te so no ba no. O mo boga tu plate. Obo a. O me ko so ya ya be na da ko to anwo fa so. E ma ntu mo fo. Me da se. That's man mo ntu mo ho papa. E ma ye wo ye so ya na ye me ya se me yo ba. Na nso so ye be ne dai. Yo, hello. Hello, Lady Good. Hello, mama. Na mpacho what to say? Everybody admo lady. Oh, mpacho wa jinche awie. Ma jinche kakra ne say. E ma no, baby ha e mistake. Ba me ma ne die. Ono so fani ya, o padi wo gadem. Say se kwa de be ma hu no so fa. Ono be nanti kakra. E so ne die.
What to fan up to do that them? It is so a man, 1 million in the hall. The suffocating now more and no crack, farm, a suffocant. It's a man in the hall. So, no, I know. What's all pepper? 1 woman, Swatia says. It's a warrior no sono. Nakuma no peneso. It's a Kumano, a 5 floor, and she was sell one class. Samoya Messe, and Yebamandia. No, Bana already. Any dear, and a man she said, while I'm a chimpra. Me a fine panda down go chat for fun and poor. Where the sky or the circle on Pobium. She was saying, I found wagon. Yamisha Wina. And show Papa Mama, Yada say, hello. Hello. Hello, good afternoon, Pacho D. Baby, I'll casa free. Good afternoon. Hello. Hello. I mean, say, you are Berman free, and Homana so. You are Berman free, and Homana so. For last caller, now, Faye and to a Jimmy. So, hello. Hello? Hello? And say, yeah, lines in the more I busy bassa. So for I am trying to come on, so you're running tea, young train the brain. And Pacho, so for wrapping up my young chabby. Medibama say, it's no one. Abrabono yenyamo half time cry. Okay. Ye wani musu. Enye mistake wa abrabo. Jembe ka kire obia no. Obia hwe no anye mistake wa abrabo. Se ohwe wa ho kire so. Na ye se me ho kire me. Enti me pe bibi a me ye ne ntem a ebeboa me mahinwe ebeboa me a. Obesan kreti a ho kire foforo. Ebi ni sa kreti a wode ne nam hasisi ai. Enti ye nua ma no de me sere wo mo. Omo fo mo nsam pe bibi nye. Mo fo mo ani nto wo mo sisi. Ene wo mo ayase ne wo mo to ho so. Enti sa ye be wie wo mo ani. Enti obi anya na adwene se obema ne ho so na waye bibi na be ma de wodi wani to yeso aye peska e de gi ani. All right. Peska. So for yeah, that was papa me nua no ma said the sofo aka no me so kakra me ka no I mesra mo mo ye ho so ne ye padwumaden bi nye na ye nja se ye de ye ho etoto mema so no na said the sofo kan say mema de ye ye nye o ye ba ye de atro na na eba nti no say me be ye lie and nti say o say be me be ye lie na wa petruth bi na wo dwane e de ho akwa kohyemu ma me fa birthday si na fe me ye sign off cry and omo anyankopon de efie bako aka omo fie ho eye apia amoako jima right apia amoako jima right nyame de efie bako aka wo fie ho Teresa Mensa wososo erade de efie bako aka wo kwan Anna Patricia upon ye nua ba kosu a wote ha ekekan ye LPMC ma ye ninua pa ninua nimpon o se Patricia nyame hye no to nkwa na mu sa mo amodi mo birthdays ninya ye wish mo happy birthday aha ena brebe makwan na ye de dwumadie no aba ewie ye kra na me ka se na offenso ayede pa akosu ya ne team na abo adwuma papa sanso na ye wo studio ha erade adom yeso ya bodwuma die no amana koso kama na ye kasa ye mu no se kasa twitwe bi ba ya na wo de acha ye sanse nipa ho adwuma na ye kasa de tedebu ha mfunso wom ni nyina mo fa ncha ye ya de obi biara wo to ne bu ase eto data obi biara se na daje e de hwe ye ewo adom tv obi biara so a ohwe ye ewo fm no so no etie ye no onyankopon hia no mama nka we tie o me so ansa na ma sign off and then the makeup was done by Perfect Beauty Hub and Accessories. No hwe me ho fe ya Perfect Beauty Hub and Accessories. Owo kwamo na wo hwe na cha kwan a number no ye 024 0095 836 0240095836 ohwe na cha kwan ye kwan kra kwamo ha ya ohwe na ubenya wo mo de opam matadi so eye Victoria Voig ono so wo kwamo ha ono so na numbers no ye 0245 231 048 ohwe na cha kwan ya 0245 231 048
Victoria Boy na wasiesie me ho fefefe se ya amaye birthdays no me timu bie wadama eye apia amoako agima apia amoako agima ene erade de mfie baako aka wo fie ho eno ti ye ma happy birthday Teresa Mensa wo so erade ato won kwana mu saa de mfie ni bi aka wo fie ho nadia na wo so ye ma official pakese pa Patricia upon also ene ye wa woda eye nua baako so a de bia wodi ye dwanema ye no ni nua prekope ono so ye se erade nkwa de ma no ni ahoden de ma no eti abre no aye be eno ti hana otumfuo obeja ye de emre no abedru na obibiara wo tie ye a wo hwe ye erade hira obibiara ena me a me di dwumadie ho chia me din ene Lady Gold White so wonte yanka biema na ye si ha echia opi yada wate onyame nchia obibia ye ba kwa konfa nkrato na ye bedi dwa kakra onya ba kosua wa ye krado na wa ye krado dia ene ma ye nte won kan right abusia ye twa dwadie no eso ene ye Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you say? Masoya yes nana. Not day. Se baby am tie to me. E na me wo fa send me ska. Di nkan wo de kosi wo business ni pakura discount. Yo de ba yen so amiko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem a transaction wo hoda. Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. We are see fana baby ubia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phones so. In the process maybe say promo code aye no about Nhyira FM asho e basa automatically no. Yeah, charge £5 and €5 and we are more Europe. So America na Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, neje se o kayo. Tap send. Papa no. Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you say? Masoya yes nana. Not day. Se baby am tie to me. E na me wo fa send me ska. Di nkan wo de kosi wo business ni pakura discount. Yo de ba yen so amiko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem a transaction wo hoda. Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. We are see fana baby ubia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phones so. In the process maybe say promo code aye no about Nhyira FM asho e basa automatically no. Yeah, charge £5 and €5 and we are more Europe. So America na Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, neje se o kayo. Tap send. Papa no. Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you say? Masoya yes nana. Not day. Se baby am tie to me. E na me wo fa send me ska. Di nkan wo de kosi wo business ni pakura discount. Yo de ba yen so amiko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem a transaction wo hoda. Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About Hello, welcome to Bonvas Tours. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursion Ready and for tour. an adventure with Bonvas Tours?
explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bonvas Tours, the joy of tourism. Hello, welcome to Bonvas Tours. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bonvas Tours, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bonvas Tours, the joy of tourism. Hello, welcome to Bonvas Tours. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bonvas Tours, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bonvas Tours, the joy of tourism. Hello, welcome to Bonvas Tours. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bonvas Tours, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bonvas Tours, the joy of tourism. Hello, welcome to Bonvas Tours. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bonvas Tours, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bonvas Tours, the joy of tourism. Hello, welcome to Bonvas Tours. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursion.